Acara ini disponsori oleh Pemirsa ngedanin penataan jogging track ring pesisi Sanur tahap kali. Sani sampun kekawitin dawag bulan Mei sani sampun lintang kantun kelanturang. Rau makin kauningin wawu memargi petangda 4,% Kahanan inucap ke kantenang becik, santukan pemasangan batu andesit ring jalur jogging track tambis puput. Kadis PUPR Denpasar Ana Agung Bagus Airawata Mausang, pemargi proyek ring posisi Sanur sampun memargi becik. Pemekas ring jogging track sampun puput ngawit posisi Mertasari, kantos Bali Beach. Airawata ngewawahin dari sampun mencikang jogging track, pacang kelanturang antuk mencikang center point, utawi genah ngeranjing posisi, wau kelanturang ring penataan landscape. Penataan tahap kalih inucap kekawitin saking posisi Pertasari, risampun rekanan pemenang tender ngelingga tanganin kontrak kerja ring bulan Mei sane lintang. Kaptiang ring penataan inucap state ngutamayang kualitas, napai malih probeo sane kemedalang ring proyek wisata puniki kekentenang ageng, ingi punike langkungang 24 miliar ring tahap kalih ngangge APBD Kota Denpasar. Penataan yane kemargiang selantang 5,4 km, ngawit saking posisi Bali Beach, Makbeng, kantos posisi Mertasari. Penataan talar kelaksanayang ring wangunan toilet, penataan pintu ring genah ngeranjing, sitting area Miwah Plaza, pedestrian, shower, map sahe lighting talar landscape. Asmara Putra, Bali Pos.